Нема бос, имамо Данхил, оригинал, у вас Италия директно, слушай, у Италия директно на Квантарски. Оригинал интернационал, всё. Бос, нема что, бос бе, бос. Слушай, скажи, Картиер, цигары. Да, цигары, Картиер. Пробуй, не кашляй. Не бе, бос има ли? Бос, не бе, бос, бос бе, камилица, фильтр, ой, сега удумеш камилица, фильтр? А? Не, бос бе, бос бе, ладно, видео, Картиер, видим. Видишь? То е трик, нормално. Немoj да врежаш ти sa цигарету. Ajde, beži. Beži kad se pričam, beži. Čuješ me? Kako je ti kvasa me more, ej? Što je? Koji se čaško je? Kako daš da puši? Milicija! Milicija! Що пристига? Не, то не рече. А ти си цигар? Това цигария? Пушим. Пушиш. Хайде да видам како пушиш. Запали едно. Запали едно да видам како пушиш. Тишина бе, тишина бе! Добър ден, дружи милициjo, kako je? Тишина! Хайде да видам како пушиш. Дай ме една цигара. Немoj така мери си. Хайде да видам како пушиш. Аня, мери цигар. Хайде пуши, ма се пуши. Пускаш, а увлекаш? Брендата може. Тишина! Разум, друже полиция. А низ нос нешто вадиш? Што е Бар, кога дашка. Кордаш кон? Продавате цигари, а, клошари? Не продаваме ние другари. Не. Како, имате Они малку продаваме ние. царина, имате платено за това. Плати, не бе плати. Тишина бе! Царина. Извини, дружи милициjo, не извини. Царина можем да платам сега. Декларация, имате декларация. Даймо декларацiju. За царина. Ти декларация имаш платено? Декларација. Ево, дружи милиционер декларацiju увидувал. Ти декларация имаш декларация ти? Да, имам декларация. Абе, декларација. Лични карти имате ли? Да. Немаме лична. Има јас, може. Да. Ти имаш. Лична карта, има. Добре, ти имаш лична карта? Он мал, он 17 година има дружи милицију. Он мој син. Ако е фатам без лична карта, по 2 декларации. Нема проблем, договор. Гитла! Договор, нема. Гитла! Хајде, без Нема проблеми, друга. Ajmo izdisani baloni, ajmo! Ajmo izdisani baloni za rodendenska zabava, ajmo!